Titik nih yo titik yo deh aku nembang apa ya pretok nembang karo sian yo bareng nembang malah nganggo bawang aku nembang pamane aku kalih karo gandeng karo pretok leran nggonku mbakong ding 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 dong 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 ding dung dang dung dang dang dung dang dung dang kentong 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 kentung 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 kentong neno neno nano no nane no nene no nakendong 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 neno neno nano nano yayo 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 rek orek montore mapun hop tenan kok asene neyo titik buka punang jamong ndong dong 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 dah awang kas jalang Semarang deka ya warna Luku pato ila ilo siramo menyang solo le ole kayu macem di dulu macino mati ora nek opak mate di bulan nek urep boleh siro lu jos bakayune pripun bakayune siro lu kok ning ngejas kok kalem jas mongko kono siro lu jas Mbak Kayu. Aku no kenceng kok kene kendug ne titik ne yo yo nene titik ne au ne titik ne asluku pato siramo menyang solo mau sedih dulu dino mati ora kana kok ayo kono dhewe menjuk ayo yo titik yo ayo nek titik nek kono gida yo pun mangga yo titik ayo nek titik yo Kitul. Apa parah wong didagetul ya kan. Tenan kok masa kitul. Ayolah nggih.